abashomire Kashenshero Girls Senior Secondary School babire nibabuganaho okureba ko bakubasa kutungura ibyo bwegeso mu ishomereri kandi babwina harsabs omurembo rwa Mbarara visitingisho rw'itu ngo kubanza twazitwara textbooks twazitwara na masks na n'ibindi bintu byo kukozesa corona yabire erikari hati nkitwa biki abashomire Kashenshero Girls Senior Secondary School yatandikire umwaka gwa 1994 kusyana hati ishomero rikirwe n'ukora munongaje umwihanga ryona no mu Rwanda mwemu tushazire mutwagira ngo turebane ahabwo imyaka ni myinshi tutarukurebana ababandize ba pioneer n'imyaka yinde yakora direction izoba tukabuganaga abantu bashaba baziyiro kwatiraho abana babo babishiki okutunga ibyo bwegeso burungi oburaba hwerombere byo misho so to 2025 twakora tank 10,000 liters twazitwarayo so mwene ekitenderwa kitu kibe kigo kutungura ishomero bwiro bwakari ukosha ngo mwishibata kumva riwinga bakabashomesa umwana wo mwojo umwana wo mwicasigaro ryo mukahinjiri umwana wo mwiki abantu yaza kutaha mizi yasibatekere bakumureba nk'ekintu kitakubasa kurugame cyo mugasho okuba mugasho first of all no kutina rahanga okujunwa nyokajunwa okutina rahanga ko kweza kutina rahanga akwaboro akwereza moyo w'ukwera akwabora gasha kwa nitatukunda